Muraho neza abakunzi bacu munizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ngarukanye amakuru asa nk'atunguranye ariko isi yose ikomeje kwibazaho. Aya ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru y'intambara zirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ndi buje mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ngiye gusimbukira mu gihugu cya Kenya ahabereye inama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse na SADC. Ibihugu byose byahuriye mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Inama ikaba yari iyobowe na perezida w'igihugu cya Kenya William Samuel Ruto ndetse n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu bwana Uhuru Kenyatta. Inama yahuje SADC na EAC bikaba byigaga ku mutekano cyangwa se ku masezerano aganisha ku mahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Si ibyo byonyine, i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho habereye inama. Nyuma y'iminsi umunani i Doha nabwo hari andi masezerano azahasinyirwa, amasezerano akomeye cyane yo kurangiza imirwano hagati y'impande zihanganye. Tugiye kugaruka kandi ku itangazo rimaze gushyirwa hanze n'uhagarariye ibiganiro bya AFC M23 Benjamin Mbonimpa, aho amaze gutangaza ko bimwe mu byo ajanye i Doha ari amakuru ya federalisme. Reka tubabwire ko ari ukwigenga kw'intara. Intara za Kongo zikaba zabasha kwigenga, by'umwihariko uburasirazuba bwa Kongo. Izi ntara ziri mu burasirazuba zikaba zabasha kwigenga mu gihe cy'imyaka 8 nk'uko byagiye bitangazwa n'uruhande rwa M23. Mu gihugu cya Kenya hahuriye abahagarariye ibihugu byabo, nk'uhagarariye igihugu cya Zimbabwe William Ruto yari ahari, ndetse n'uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, n'abandi bambasaderi ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'abakuru ba za guverinema mu bihugu byabo byose bigize Afurika y'Uburasirazuba ndetse na SADC. Aba bose rero ku munsi wa none bakaba bateraniye i Nairobi. Reka tubabwire ko aba bose bahuriye i Nairobi barimo biga ku mutekano ndetse no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ariko se reka nkubaze kandi nawe unsubize ugiye muri comment umbwire uko ubibona izi nama zirimo kuba, aya masezerano arimo gusinywa, ibyabereye Rwanda, ibyabereye Nairobi, ibyo muri Qatar, Doha muri Qatar, biri gusinyirwa Washington DC. Utubwire uko ubyumva, uko ubibona, niba amahoro mu burasirazuba bwa Kongo noneho yaba agiye kuboneka. Hari ikindi twibaza. Abanyamurenge bamaze imyaka myinshi rwose, imyaka igera ku 8 barwana ubutitsa, bahanganye na Mayimayi. Byatangiye bahanganye na Mayimayi na Red Tabara. Izi Mayimayi na Red Tabara nizo zaje guhinduka abazalendo. Aba bazalendo rero byatangiye abo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko Mayimayi zifatanya na leta FARDC, ariko leta igenda ibyihakana cyane ndetse iranibyatakana. Byaje rero guhumira ku mirari, cyangwa se byaje noneho gusobanuka ubwo igihugu cya Kongo cyavuze ko kigiye kwifatanya na Mayimayi. Mayimayi rero zari zisanzwe zikora akazi ko kunyaga, kwica ndetse no gufata abagore ku ngufu, abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Sasa ngani muri Sud Kivu, mubyumve neza, Mayimayi zari zisanzwe zikora ibyo bikorwa byose by'ubugome, byose by'ubuhemu, nizo leta yafashe ibahindura abazalendo. Bamaze guhinduka abazalendo, nibo batangiye kwifatanya na leta ya Kongo FARDC, bifatanya n'ingabo z'u Burundi, bifatanya na FDLR, bifatanya n'abacancuro, bifatanya na SADC kugira ngo babashe kurimbura umututsi muri este ya Kongo. Ibi bintu birakomeye cyane bakunzi bacu, nubwo mubibona aya makuru yo mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bayavuga, abantu bajya kuri za YouTube, abantu baje mu bitangazamakuru bakavuga bla bla, berekana ukuntu aya makuru bayazi, ariko abantu bavuga hariya mu burasirazuba bwa Kongo nibo bazi iki kibazo cyane. Umuntu rero akaba yakwibaza, izi nama n'aya masezerano akomeye cyane yagiye aba, amakoro yagiye aba, akoro y'u Rwanda, ya Nairobi
noneho ubu nyine bigeze no mu bihugu bikomeye twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bigaragara ko Amerika irimo gukora ibishoboka byose ngo ihagarike intambara ndetse igarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uhagarariye ibiganiro muri AFC M23 Benjamin Bonimpa, nk'uko twari tumaze kubibabwira, amaze gutangaza ko bimwe mu byo azajana i Doha muri Qatar harimo federalisme, ariko umuntu akaba yakwibaza koko niba Perezida Felix Tshisekedi na guverinoma yiwe bazemera ibi bikorwa byose. Umutwe wa AFC M23 ukomeje gushinja igihugu cya Leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano no kutagaragaza ubushake mu masezerano yagiye asinwa. Kugeza kuri ubu nyine AFC M23 itangaza ko yamaze kurekura zimwe mu mfungwa yari yarafashe. Harimo imfungwa za FARDC, harimo imfungwa z'abarundi, aba n'abasirikare b'u Burundi bafatiye ku rugamba, harimo ndetse n'abazarendo, yewe n'abacancuro b'abazungu b'abanyaburayi. Mwarababonye banyura ku mupaka rwose binjira mu gihugu cy'u Rwanda, bafata indege i Kanombe babasha gusubira mu gihugu cyabo. Harimo ingabo kandi za SADC nazo zari zarafatiwe hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse no muri Goma. Izi nazo ni imfungwa z'intambara AFC M23 yarazirekuye, zamaze gusubira iwabo no mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa M23 rero bakaba bavuze ko Leta ya Kongo rwose nta bushake igaragaza, dore ko nta mfungwa n'imwe yo ku ruhande rwa AFC M23 irigera irekurwa. Reka tubabwire ko mu mujyi wa Kinshasa hafungiwe abasivili benshi cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abakomoka muri Nord Kivu, bagiye bashinjwa kuba bakorana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, ndetse hari abagiye bafatirwa mu bikorwa byabo by'ubucuruzi, hari abafatiwe mu mirimo, hari abafatiwe ku nsengero, hari n'abafashwe bagenda mu mihanda. Aba bose rero iyo bagufataga bahitaga bakwita gukorana na M23. Feri ya mbere waruhukiraga i Kinshasa muri prison ya Makara, nta dosiye n'imwe abo bose bahafungiye bafite. M23 mu byo yagiye isaba ko bamwe mu bantu bafunzwe bashinjwa ko bakorana na M23 barekurwa nk'uko nayo yagiye ibigenza. Kugeza ubu nyine Leta ya Kongo rero nta bushake na buke yari yagaragaza mu kubahiriza amasezerano. Ikindi bakunzi bacu, reka tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ishushe muri ibi bintu, nubwo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo iyobewe ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyo ishaka. Abasesenguzi rero bakaba bakomeje kuvuga ko ari amabuye y'agaciro abarizwa muri iki gihugu cya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi ntabwo atagize mu kwiyambaza ibihugu by'amahanga. Ku ikubitiro yiyambaje umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, dore ko Kongo ari nabwo yari kijoyininga East African Community kugira ngo babashe kubatabara cyangwa se kubarwanaho. M23 reka kugenda yigarurira bimwe mu bice z'uburasirazuba. Ntabwo ariko byagenze. Leta ya Kongo yakomeje kunaniza Afurika y'Uburasirazuba kugeza aho Leta ya Kongo isezereza zimwe mu ngabo za Kenya zari zaraje muri Kibumba ndetse na Goma, mu rwego rwo kugira ngo zihagarare hagati y'impande zari zihanganye n'uruhande rwa Leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23. Leta ya Kongo yahise irakara cyane bakunzi bacu, ihita irakara yirukana izi ngabo za EAC. Kisegeti rero bidatinze ahita yikoza muri Afurika y'Epfo, basha kuganiriza Perezida Ramaphosa, bivuga ko atumvikana rwose n'inyeshyamba za M23 ndetse azirana n'inyeshyamba rwose za AFC, dore ko yahise abyishimira cyane, ahita mobiliza SADC rero haje kuboneka ingabo z'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo, nibo bitabiriye ku bwinshi, babasha kuza mu burasirazuba bwa Kongo. Bahageze abana ba Sarambwe cyangwa se abana bakomoka mu misozi ya Sarambwe baberetse ko igisirikari kitigirwa mu bitabo, baberetse ko rwose ari abana bakamiritse, dore ko umujyi wa Goma bavuga ko badashobora kuzarekura. Uyu mujyi bidatinze wahise bigarurirwa n'inyeshyamba za M23 bidatinze, ndetse n'umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu byahise bifatwa n'abo muri M23. Izi ngabo za SADC zaje gufatirwa mu mujyi wa Goma no mu nkengero z'umujyi wa Goma inyinshi, dore ko zari zanze kurekura ibikoresho, ariko kubera ubushobozi buke n'inararibonye
cyangwa se n'ubushobozi abo muri AFC M23 bari bafite, baje kubafata mpiri barabagota rwose, birangira aba bagabo muri SADC barambitse intwaro hasi, ndetse bamara igihe kinini mu bigo bya gisirikari, baza kubohereza mu bihugu baje baturukamo. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza niba aya masezerano akomeje gusinywa ari kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, dore ko igihugu cy'u Rwanda cyari kiriyo, igihugu cya Kongo kiriyo, abahagarariye Afurika Yunze Ubumwe, abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose, ndetse n'igihugu cya Qatar, bose rero bakaba bahuriye Washington DC kugira ngo babashe gusinya amasezerano, bakomeze bakora ibishoboka byose ngo mu gihugu cya Kongo amahoro barebe ko yagaruka. Nubwo umutwe wa M23 ukomeje kuvuga ko igihugu cya Kongo nta bushake na buke kiragaragaza, dore ko bivugwa ko amakuru arimo guturuka muri Sud Kivu aremeza ko, bakunzi bacu mureke mbabwire aya amakuru arimo guturuka muri Sud Kivu aremeza ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi na FDLR bakomeje kwambuka banyuze ahitwa mu Ruvunge. Ati baba bagiye hehe? Abantu rero barimo kwambuka, izi ngabo zirimo kwambuka, ntabwo zihaye zifatira feri cyangwa se ntabwo zija gushinga ibirindiro muri plene ya Ruzizi cyangwa se muri Uvira, ahubwo izi ngabo ko ziraja ahitwa i Remera. I Remera rero ni imisozi rwose yunamiye umujyi wa Uvira, aho bivuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaba zagiye ahitwa i Remera, izindi zikerekeza ahitwa kwa Mboko cyangwa se kwa Mbogo. Iyi ni side rero y'ifizi zigenda zikagera mu Bibogobogo ndetse zikazahuruka mu Minembwe. Izi ngizi zerekeza i Remera bivuga ko nazo zaba zigiye ahitwa za Gahororo, Rurambo, ndetse zigakomeza zikaja Indondo, yose zikazagera mu Minembwe. Bivuga ko zaba zirimo kwitegura intambara yo kugira ngo bazagabe ibitero ku mutwe w'abasore, ku mutwe wa Twirwaneho uharanira ukubaho kw'Abanyamurenge. Utwandikire muri comment uko ubibona, utubwire uko ubibona, niba koko aya masezerano akomeje gusinwa mu mpande zose z'isi, niba koko azagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se niba leta ya Kongo yaba yigiza nkana idashaka gukemura ibibazo. Abasesenguzi ndetse n'abasobanukiwe politike yo mu karere bakaba bavuga ko mu gihe leta ya Kongo igikomeje kwinangira, ibi byose ntaco bizigera bimara. Mu gihe leta ya Kongo ikomeje kugaragaza ko ikibazo c'Abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo idashobora kucicabira ngo igikemurire mu mizi, aya masezerano rwose agenda asinyirwa mu mpapuro ntacyo azigera atanga. Reka ngushimire wowe udahwema gukurikirana Mbera TV, ushimire ku budahwema bwawe ndetse n'ubudasa. Niba utarakanda subscribe biroroshye cyane ko wakanda subscribe, amakuru yacu ukajya uyabonera ku gihe. Murakoze.